uri umusore imyaka ingahe? 20. 20? Why did he pop the balloon fast? He's so young. He's so young. Yeah. Ndamuruta. Kuki wamenye balloon? Ndamubyaye. Kuki wamenye balloon? Nae ndamuruta pe. Kuki wamenye balloon? Ndamuruta. Kuki wamenye balloon? Ndamuruta. Havuyeho kuvuga ko watsindira. Already nakwanze. Oh yeah, okay. Yeah. Byo ngibyo nabyemeye. Ntago bwiza afite buhagije ku buryo namukunda. Sorry for that. Okay. Even nuko yambaye. Urabyumva ufite bo. Mutse turitse. Uremeye kumupopinga baby. Oya nyine kuko wenda atakunze bwiza n'abamfite. Muhije. Mugirire impuhwe baby. Nanjye nago nkunda abahungu b'inzobe, abahungu bakaraza imisatsi. Okay. Icyambere arega bura mu rukundo barafuha, ariko nanone gufuha cyane si byiza. Cyumvikana nuko afuha cyane. Icyo ngicyo cyo bisobanuye ko ushobora kuzabura umugabo, so stop fuhing. It's not good. Yeah, gusa ahandi ho hose ni fureshi, ariko none hari ukuntu byabishye mu gake mu kubona ho kwa. Yo, what's up, Africa, Rwanda, land of 1,000 hills. Welcome to another episode of Pop the Balloon Rwanda. Ladies and gentlemen, my name is MC Scenario, live giving it to you the best straight away from East Africa, Rwanda, land of 1,000 hills. Welcome to the best show around town. It's all about history. It's going down. Drop it like never before. One time. Now, ndagira ngo mbakire neza mbahereza ikaze kuri Pop the Balloon Rwanda. Agatangaho rero following live kuri YouTube yacu, usearching Pop the Balloon Rwanda, and ikindi nakubwiye nuko abakobwa, abahungu, abagabo, abamama, abagore, single fathers, single mothers, mwese muri iyo ngiyo ushaka kwibonera umukozi hano ntabyo gukina. Agari theatre, agari cya bintu mujya mu. Ndagira ngo ntabatindiye, reka uyu munsi mfite abakobwa beza cyane hano mureba, ndetse n'abasore muza kuba muri mu kanya gato bari serious. Ndagira ngo munyemerere babwire ko Pop the Balloon bigenda ugire maciri mo gatoya. Hano iyo urebye umuhungu wawe wishimiye balloon ntabwo yituritsa. Umuhungu utishimiye urayituritsa. Ibindi reka gende ku bakobwa, munyemerere batwale me take it straight up to the ladies and show you how it starts. Go down. Pop the Balloon Rwanda. Let's go. Let's get in my producer. One time. Ladies, what's up? Hey. Give me that five. Give me that five. Give me that five. Hello. That's what's up. Umva. Mubanze mungange mu gatoya. Give me one second. Jesus. Come on, baby. Damn. Come on, baby. Okay. Africa, what's up? We outside. Hello. Can you turn around? Hey. Hello. How are you? I'm good. How are you? Damn, can you give it to me, babe? Take me to Africa one time. Hello. How are you? How do you do? Show me how you do. Mama. Hello. Nyiruko yese yakoreye mama. Holy God. Give me five, babe. Hello. Imeze neza. How do you do? Urakomanze. Anyways, yeah man, so without wasting much of your time, munyemerere tuje muri show right about now. Nikamagane neza aho ngomba ko mpagaze ubundi turye show n'abakobwa bacu turebe ese uyu munsi uko tubona abakobwa bambaye neza. First of all guys, mwambaye neza, you're so beautiful and you're dressed to kill. Yeah. That's what's up. Ndagira ngo bashimire cyane mwese ko muri ako bamwitabiriye Pop the Balloon uyu munsi. Episode 2 is so beautiful, you're amazing. That's what's up. Ndagira mbabwire ngo utaribone match uyu munsi reka mere kuri yo show. Next episode uremere kugaruka mpaka ubonye match. Next episode uzagaruka mpaka ubonye match. So ntabwo turangije, ntabwo dusoreje. Mpaka ubonye abagabo. Reka duhere hano. How are you? Umeze neza. Mubaze mu kihe kirimo? Kinyarwanda cyangwa amazina yawe? Muheto. Ndabwo Muheto. Yeah? Muheto nya Muheto. Muheto ndagira ngo uri umukobwa ufite imyaka ingahe?
makumyabiri n'itatu ukora iki wikorera imizigo halo how are you witwa Sandrine urumva ufite imyaka ingahe uri single uri single No. Yes. uri single kuko niba utari single sohoka hano nkomene mu mazi are you sure are you sure ko umuhungu uhitamo hano naramuka aguhisemo aragutwara trust me right ntabwo turi muri ya theatre hano hello Hi. what is your name gira amata kuri gutitira don't titir baby tama nka umukobwa bashatse mugabo agiye kumujyana karira ngo agiye gusiga ababyeyi sibyo uremera koko ugiye guhura n'umukunzi wawe uyu munsi ese urabyiteguye Reba no mata. ufite imyaka ingahe uri single uriteguye rahira ça va ça va bien sans problème est-ce que ça va tu vas bien Bien. que c'est quoi unangiye twari tugiye amazina yawe Chomoro Brand. Ufite izina ryiza cyane. Aha, so singo ufite ingana. Wow, that's amazing. Hello. Hi, How are you? I'm good. How are you? What is the name of the beautiful queen Natasha Nyenje? Ngo gufite sinje. Man. Nduwasaba gasana karutakisi rw'akabirirwa rwageze kamara mu nogihana kirimo rujugira. Ayi bamba. Nose gushiramo shengenge ko bisha umuco. Ako se Amenyo agiye kumva. Oya amenyo yagize ikibazo mu mutima. Yego. Ntabwo ngo nigeze kujyana sister wanjye byambaye tugeze iwacu mu Mutara. Nze yaramureba ngo ariko ngo amenyo arona katari ko washyize ushengenge. Ngo amenyo yabagiye kubona so ko nakari gaciyemo so wambaye neza. Yes. Mwana ko ufite imyaka ingahe? You single? Yes, I'm single and ready to mingle. Ready to mingle. Yeah. What's up? I wish you the best of luck. Thank you so much. Hello. Yes. Queen. Yes. Are you queen like serious? Yes, I'm queen. Really? Really? Queen, show me how the queen goes. Queen abigenza. Queen ufite imyaka ingahe? 21. Queen ufite shape. No. Ukora iki muri mama? Ndacuruza. Curuza iki? Imyenda. Abagabo? No. Imyenda. Abagabo? Ibitenge? Does it pay? Urabona byishyura? Birishyura. Kuko nyine abantu nibo bakunda kwambara cyane. Niba turi kwandika muri imyenda. Right. Hello. Turi kumwe nande? Turi kumwe n'Ingabire. Ngabire keza wazaye. Urakoze. Oh shit, how are you? I'm good. You good? Yeah. How old are you? I'm 24. You still single? Yeah, I'm seeing myself. You searching? Okay. Are you ready kubona umusore I'm hano? ready. I wish you the best of luck. Thank you. Hello. Hello. Witwa? Sonia. Sonia, you ready? Uri umukobwa agaze bigisha imyaka ingana? Kubera icyo uri hano? Uyu mwaka ntugusige mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Aha. Now, nagira ngo mumaze kumva buri mukobwa imyaka ahagaze ndetse n'icyamuzanya hano bose bari ready bari tayari. Agari ibintu twateguye abanyarwanda. Agari ibintu biranga byo gupapira. It is serious business. So ngira ngo mubaze mwitonde mwumve udashaka kubanza kumva uko umugabo ateye cyangwa se uko abayeho niba afite afara cyangwa afite wowe tuturitse ibyawe tukubaze n'impamvu. Sibyo? Ikindi umugabo nagira ikintu akubaza ukumva wenda n'ubutwe we ntabwo biri tayari ntabwo bijyanye we nawe cyangwa hari nk'ibintu nakubajije biri deep by'agahinda cyane kumva ibintu ntabwo ari byo kugira cyane nawe Are we ready for the show? Let's go. Ladies, are we ready for the show? Yeah. Can we make some noise and give it a cheers? Africa was served! Nagira ngo natinze. My God. Are we ready to see the first guy? Let's go. Let's go. Twese turishimye. Yeah. Ibyishimo biri kudusya twese. Yes. Amen. Nanjye ibyishimo byo biranse umubiri wose. Turebe usore wa mbere. Ladies, can we make some noise?
Make some noise for the guys! Mugomba kubirana, mugomba kudenda rero mugashima gusa, right? Aba. Big one. What's up? How you doing, man? Good. What's your name? Otis. Otis ni umusore w'imyaka kingana gute? How old are you? 22. Otis, fata neza gutya Mike kugira ngo abakobwa barebere iminwa yawe. And you smile. You ready? Yeah, I'm ready. Ubu tuvugana right now, you're on the market. Oh, I'm ready. Welcome to the pop balloon. Icyo nigiye gukora hano aya masaha. Abakobwa urabona bacyafite balloons zabo bose gutya. Right? Fata Waza gufata toothpick. Waza kwifata tubone niba datobora niba tazi ubundi buracyafite umugisha twabonye ko yamaze kumena balloon mukanya tugereho ariko waza gufata okay. Queen, are you ready for this? I'm ready. Really? Uracyafite balloon yawe? Aha. Otis, Queen on point. Jero witegereza. Side shori. Hello. Hajya witwa? Dance. Hello. Hajya witwa? Otis, sigaje abakobwa batatu. Baracyafite balloon zabo. Abakobwa batatu giye kubaza ikibazo cyawe wumva wifuza n'umutima wawe kiri deep. Harugiye guhitamo Imana yaguhaye. Irakubwira ngo uri ku masezerano aha ni Betelehemu mugiye kwerekera. Hallelujah. Are you ready for this? Mura kuje kubaza ikibazo kimwe. Dana gari kimwe. Biri sensitive. Ndashaka ikibazo kubwira na president ari muri kiganiro kiri mu rugwiro mu izina rya Yesu. Are you ready for this? Amen, amen. Go, it's your turn. Talk to them. Umwe kurumwe. What's up, baby girl? What's up? I'm Otis from my way. I'm Miracle. I have a question for you. Are you ready? I'm ready. Okay, first question. Ni iki kigo interest cyangwa se kigukura mu musore cyangwa mu mugabo? Right. Only them. So, cyambere umuhungu ufite ibitekerezo niyo yaba atari mwiza umutagera. Second question. Bibaye ngombwa ko right about now uva hano ngahita kugira ati ujye kujya mu mako ugigo Bibaye ngombwa kumva hano like nyine bibaye ngombwa ari wowe mpitamo nakubwira ati can we be together? Are you ready for that? tubahora gukora Wow. Enough. Great. Bye. Jya kubundi. What's up, baby girl? I'm Otis from my way. Hold on a sec. Nawe ndakubaza ibibazo bibiri by'abapolisi. Mbisubiremo cyangwa Bayobozi ibindi bitandukanye nta kibazo Otis. Icyambere kirabaza ngo gukundana n'umuhungu cyangwa se ngiye gukundana n'umuhungu ni iki ukora iki cyangwa se ni iki kintu cyane umusore? Gutekereza afite. Only. Ibyo afite tukaganira ntakumva ko turi kuzuzanya. Second question. If we are possible ko about now to ari we misemo cyangwa se bikunze ko to matching, would you go like can we do wedding? Okay. Right about now. Let's continue. Okay. My man. What's up, baby girl? I'm Otis from my area. Sonia. Sonia. Now in the course there's a thing in the question. First question there was what's your interest? Just an interest. Second question goes like this. Nibibaye ngombwa ko tumatching. Are you ready to be a mom of my children? Mother of my children? No. That's it. So, what am I going to do right now? Are you ready for this?
bajya muri abakobwa batatu rero abandi basigaye uraturitse abakunzi z'abakobwa babiri nibo abo bishe ibitekerezo bya bidahura n'ibyifuzo byabo. Are we ready? Yeah, go ahead and do that. Uri busigaze First of all, Mom. okay, impamvu ya mbere ku kibazo cya kabiri nabajije, she's not ready to be a mom or to be a wife. Yes. Bivuze ngo First thing, nagiyeho. okay. Thinking on the reason why I wanted to pregnant for you know confident. You don't know like you're not sure for if you went that we made what right we serious. Not confident. You're not confident. After ubwoba muri we Yeah. cyangwa nuko wenda akiri sinki birashoboka. Umuntu akiri sujya afite ubwoba bw'ibintu byose. Is she? Maybe ask her. I heard in the girl. Oh, sorry. All right. Now, Otis, ushigaje ananone ko arabanze kuremo hanyuma ushigaje umukobwa umwe muri aya masaha. Uyu mukobwa umushigaje agira ngo aze hano. Come here. Come here, baby girl. Agira hano. Come here. Now, barambajije ibibazo bitandukanye mbwira impamvu wahisemo uyu mukobwa kari wasigaje ntuturitse igikurizo cye. Why did you turitse it? What happened? Okay. Ibibazo nabajije swabyumvishe, ibisubizo yampaye nabyo nabyumvishe nabyumvishe. That thing, kibazo ikintu cya gatatu. Give me a friend 360 baby girl. Umugore wawe bamukira gutya ko? She's already mine now. No, Brad, this is liars. Come on, bro. I'm not. Okay. Now, uriyumva gute kuba Otis ari wowe hisemo right now? Cyangwa itekereze kuri washanze ese birahura ibitekerezo byawe nawe cyangwa muraziranye handi hantu kumbona muri kurebana kana kamjisho. Really? Brise yaguyemo? Yeah. Really? You love the guy? Yeah. 100%. Wamukunda iki? Ndashaka facts zifatika. Ko nakazi afite kari influencer ko yirirwa just aho gute gusa. Namukundiye kuko ari social media. Ko nanjye ndi mu bantu kuri social media. Cya kabiri ni kandi cya mbere. Cya kabiri So uyu musore wambaye gutya abari byawe. Abakunda ibishimishije. Right. Now ndagira ngo Otis, without wasting much of the time, komuranga muri babiri tugire ngo today on ibonye match ya turifuza ko mwaza kumeza mugatera n'imbere guhera uyu munsi uyu nguyu mushatse mwabikira official akaba serious girlfriend nagari mbyo guhitamo nagaraga kintu ko gupopinga. Just are you sure you don't have any girlfriend behind there? I don't. How? If I hear the one of them on them. Uri sure ko nta musore nta musaza nta myaka ikuruto ufite inyuma yawe? nayo. Okay. Now, mwijeje muri mabwira uyu musore tukagenda. Kimubwira nakoze. Cyari cyanzanye hano ntago nazi ubusa cyanzanye. Right. Otis, ndagira ngo amwereke urukundo right now. Sinzi uko bigenza ariko abantu bakundanye bashimanye they do something. Can you give me that thing? Unyereka kamvuga nawe unyereka wamwishimiye nawe apana magambo. Ibikorwa no muri Bibiliya biravuga ngo Yesu Satani yaramugerageje manuka niba uri umwana w'Imana manuka kuri hekaru wikubite hasi. Haranditswe Yaramukundana. Let's go. Give us something. Naho ndi muntu ugomba kubaza ni mwebwe ubwanyu. Please. Holy God, holy God. Oh my God. Oh my God. Clap for them. That's not bad. Wow. Ladies and gentlemen, what a Wow. 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 Otis. Can I take you? Shaka bounce. Wow. I thought sorry. I feel something like a kiss. I'm gonna give her a gift of a car. Let's go for the second guy. Africa one time. Muri Pop the Balloon Rwanda. Uyu munsi bagira ngo mbabwire ko uyu munsi biratandukanye kandi cyane. Ndetse ubona ko abakobwa bari serious cyane ndetse n'abahungu bari serious cyane. Nagira ngo mbabwire ko
wowe ubishaka muri iyo ngiyo ushobora kutwandikira twaguhereza link yiyandikisha amazina yawe ndetse ugashyiraho amafoto yawe, nimero ya telefone, link yamaze kugera hanze tuvugana, wayisanga ahantu hose kuri mbuga zanjye mcnawe taking of the mic lab on Instagram, you can follow me live best in communications and all that. Hanyuma washobora no gufollowinga n'abandi bantu dukorana hano ukareba link zabo ujya kuri Instagram page ya kandi naho wayisangaho n'abandi bantu dukorana na social media influencers. Ndagira ngo dukomeze twakire umusore wa kabiri. Ladies and gentlemen, in John chapter 5 verse 10 muri Matayo 5:5 haranditswe ngo naza muzahitamo. In Matthew chapter 5 verse 10 haranditswe ngo naza muzamwakiza nayo bubi. Reka twakire umusore wa kabiri. Uyu nguyu noneho we biratandukanye, afite ibigango, afite ubwiza. Ladies, you ready? Let's go! Come on, bro! Come on, my guy! Come on, my guy! Umumera amashi. Hey! Oh! Garagara ko ari umusore utuje, garagara ko ari umusore ufite ibigango, umusore ufite amabere y'abasore. Hello, my brother. How you doing, bro? I'm doing great. Umeze neza? I'm good. Amazina yawe? Oh, nitwa Yves, nsengimba. Ibahagarara gutya kugira ngo Africa at large kurebe ndetse n'isi yose kurebe. Aha, Yves, umeze neza? Maze bon. Mu buzima busanzwe uri muntu ki? Oh, okay. Ubusanzwe ndi umukinnyi wa filime, nanacuruza n'imyenda mu mujyi. Urikinisha cyangwa cyane n'abandi? Turakina n'abandi bantu. Wow. Yeah. Hanyuma rero nagira ngo ikindi kinakubaza muri filime ukora. Ese urunguka ni cyo tuzi iki ko turi muri serious. Ni cyo gishije. Bakibyejeho, bakifatika, uya serious. Abagore bakeneye kugira ngo bumve ibitekerezo byawe bibubaka, ufite n'amahirwe na muntu muri atureza baro. Abundi bakabaza iki. So ibivuze ko bifite umutima wabakunzi. First step. Second step twagiye. Ngahe kandi ikigero cyiza cyane cya muganga aracyakikitse kubura Ikindi filime zirantunze kimwe no mu murimo wundi nkora, ariko sinema nayo ni mu gice kigize ubuzima bwanjye. utekereza ko muri filime ukina ese uramutse umwanya girlfriend umwe muri aba wumva bitamubangamiye kubona kuri ya set aho uri gusomagura undi mukobwa cyangwa uryamanye n'undi mukobwa mu buriri, wumva byamubabaza cyangwa ntabwo wabyitaho kumubaza cyangwa ntabwo wabyitaho? Ese byamubabaza cyangwa wumva wakwikorera akazi? Uko bisa kose keretse agira jealous cyane afuza, ahubwo numva ajya gukunda ubwabyo ya respectinze muri mukora. So rero ndumva nta kibazo cyaba kirimo. Wow. Hello. Hi. Witwa nde? Okay. Hortense kubera iki bisumwe na baruzi? Akahe kantu sawa? Yavuze ngo cyari aramutse afuha. Ariko adafuha twakora akazi kuko aba yaragukunze azi icyo ukora. Siko yavuze abanyarwanda? Isubiraho igipurizo cyo gutera. Oya. Ongera igiteranye. Ntabwo nabyemera, ongera igipike. Okay. Uramubwira icyo uyu mukobwa? Yahubutse cyangwa ntacyo bitwaye n'umwana w'umuntu? Next time agomba gufikinga twice. Atekereza mbere yuko ajyayo. So it's good. Kandi nguwikaniriye cyane yagize ate mu ipantaro. Aha. Now, reka dukomeze ku mukobwa ukurikiye. Sandy, what's the problem with you? Abera icyo umeze gutyo. I'm not finding my match, no necessarily. So match yawe imeze gutyo. Yena yakamaze nkubwira. Aravuze ngo cyeka umukobwa afunga kandi njyewe ndafunga. So, ntabwo byakunda. Apart from icyo ngicyo, uramubona gute? Come here my guy. Dukuye ibyo ngibyo. Icyo wamunengaho, igihagararo, akazi gafite arakora. Nawe ufite gazi metani, ufite film industry, ufite company, reka tuvuge zikora amafilm. Amafaranga arahari, ibintu birahari. He's a big man. Apart from that. So, have a microphone?
Thank you. So apart from that, he's a fine man. You're a fine man. I love your confidence. And the fact you go Ibikorerwa, it's a good thing. Keep it up. And your appearance is pretty good. You're smart. You're clean. Ariko nyine njyewe ndafuha ntabwo byakunda dukorera akantu ko gufuha ugatwakiranya nawe akamenya naki reka kubaza ibibazo Okay, havuye ho wenda yuko nazana gahunda zindi zatuma ufuha ubona nta kibazo. That's 40%. Okay, do the 40%. numva abana murabumva umwana mukobwa Yeah. ntabwo avuze ngo ati 40%. That's a 4%. Hano haragurwa. So but nicyo mbona tuturingagisha ko yamenye balloon. Nubwo yamenye hari ikindi kintu wamunenga mubaza ibibazo biri indani. Okay. Anyway. Yashobora kwapopiza balloon yo wamukunze birashoboka. Nabyo biri kuvuga amaranga mutima yashire hanze mu Rwanda. Okay. So, she's beautiful. Uri mwiza cyane. Ikindi nkunda kuvuga ari nacho. Ni nacho byataye. So, anateye neza. Kubera icyo wahubutse, why did you hooked? Yeah, nibyo ngibyo gusa. Okay. She's my type. All right. Thank you. Yeah, welcome. Let's go to the next. Mwebwe. Wait man. Ukora iki? Uribana cyangwa ubana na muri family? Muri family. Ushobora urakiga cyangwa washoje kwiga? Kuki why did you mean it? Yeah, family. Vuga cyane. Akantu ko gufuha kandi mwabivuganyaho twavuze ngo mwabivuganyaho ntabwo nzi ko nakihanganira kumubona ari interview like kumwe n'umukobwa the friend. Uri njye banekereza ko umugabo aguciye inyuma ntacyo biba bitwaye kuko nta kintu kiba cyamwinshiye, ariko umugore yaguciye inyuma we hari ikintu kiba cyamwinshiye. Ni ukuvuga ngo umugabo guca umugore inyuma ntabwo bibabaza cyane nk'uko umugore yaguca inyuma, kuko umugore nibyo byishimo by'umugabo. Ako kantu ntabwo wakirengagiza ugakunda umuntu. Hagati reka nkorohereza umugabo guciye inyuma n'umukobwa waciye umugabo inyuma, umugore waciye umugabo inyuma, ni iki kibabaza? Umugore waciye inyuma. Umugore waciye inyuma. So urumva okay, anyway, reka ndakunga kandi. Wayimeniye na? Witwa nde? Sandrine imyaka ingahe? Uyu musore umuhoye iki? Umusore nk'uyu ufite ubwanwa bwa 040 akamanura agaconga hagati kuki uyimeniye? Aravuze ngo nagakunda abakobwa bari naturere, nagakunda abakobwa akunda abakobwa bari naturere. Yego. Ndarebye cyane nka naturere. So wariyishije wigize umukoro romse? So uremeye. Ikindi kandi nanjye sinumva abantu bizo. Ariko umukobwa bagoye iki? Uzagusengeye azagushaka. Okay, dukuye hibyo nicyo wanenga uyu mukobwa. First of all, nicyo ngicyo Yarahiye. yarikonjeje. So, ikindi aya ntakindi. Yeah, Okay. Imiterere ni sawa? imiterere yo. Wemeye kumubwira agahindukiramo niba ushaka mutware ku mazi turebe. Nkuko bikora kuri Yeah. dukuye hibyo uko yakunenza. Urumva akisubire? Oya. Okay. Ntabwo nakwisubira. Uyu mukobwa wamuvuga iki? Twamuvuye twavuze kuri side yawe. Yeah. Uramunenga iki cyangwa wamushima iki? Ikintu kimunenga n'ikindi kintu wamushima. Twagiye positive and negative. Negative nuko icyambere arega bura mu rukundo barafuha, ariko uranone gufuha cyane sibye cyumvikana nuko afuha cyane. Icyo ngicyo cyo Sobanura ko ushobora kusabura umugabo, so stop fuhing. Yeah, gusa ahandi ho hose ni fureshe, ariko none hari kuntu byabishyemo gake mu kuntu Uwo mubyibuho ntabwo ukunze.
ubone utabimenye umenye kandi bavuze umubyibushye uramenye why Nshobora kubyibuha. nyine ushobora ariko ubu ntabwo ubyibushye Ariko nkunda kurya. utabyibuha Nyine nshobora kubyibuha. Kandi nkunda nyine nanjye kubyibuha. Ubwo rero urumva ko mbyibushye ntabwo. igisubizo cyawe munyarwanda ariko nanone hari ukuntu wakunze umuntu hari ukuntu wakwita no kuri taye kandi nanone it depends of time nta n'igihe wenda mu minsi izaza akwisubiraho yeah ashobora kubyibuha akakuryohera kwacu mbwa rushyarwana ngo umugore ubyibushye n'umurya kandi ngo umugore urya n'uwabyibushye umugore mwiza n'ubyibushye usa neza yeah true so rero kuba nagukunda wenda unanutse cyangwa se n'igihe nakunda n'umuntu ubyibushye ariko ndumva icyo kitaye impamvu yuko nakwanga so intenge ye rero intenge ye mugaye gaya iki amugaya iki kwe ntabwo ubwiza afite buhagije kugira ngo namukunda self on that even nuko yambaye urabyumva ute wowe nawe mwotse muturitse uremeye ko mupopinga bebe Oya nyine. Kuko we ntabwo bakunze bwiza n'abandi. mugibye muri mugire mu bebe Nanjye ntabwo nshobora okay bakora ibibazo yabaye. Wait, ya fora bishobora kunemereza. Now, ndagira ngo dufite balloons imwe ebyiri. Abana basigaye hari nanjye ndabareka agira ubwoba. I have worries. So uri tayari? tayari Nta kibazo ufite? nta kibazo Aha. Wari bacunga y'Ikinyarwanda ngo isi n'imbingo yigugaye iraguhenera. Ukabona ntumwe ugute mu mugongo. okay Bro, uracyafite abakobwa beza hariya. Bakimukunze. So, abakobwa ko ari babiri. Igiye kugenda babaza ibibazo. Ntabwo bari akopi nabo baryamye ku ijambo ryawe. Hari icyo bakubonyemo, hari icyo bakwimishije. Ugiye kugenda babaze kuri ibibazo ushaka nk'umugabo. Umukobwa, umugore uzakubera umugore abameze ati ibyo byose ugenda babaze umwe kuri umwe. Hanyuma nusoza uramena balloon imwe y'umuntu utakunze usigazo. Okay, let's go. Ntusigaze balloon kubera ko umukobwa ari mwiza kubera igihagararo. Reba ibitekerezo by'umugore w'ejo hazaza. yeah true okay Let's get it. witwa Ingabire okay Ingabire umugabo wifuza muri future cyangwa se ubu ngubu wumva yabujije ibihe zihe kriteria yawe Ngaho urabonye. ngombwa But your parents nta kintu waye, maybe bitewe n'icyo wabaye, thank you and ukora nothing to say. You say you do it. okay ukunda abagabo b'inzobe bikara barebare baringaniye ibyo ngubu Ntabwo inzobe no kuzana. it's a matter of time It's a matter of time, but okay it's okay Jindani mubaze nta mugabo nyumiriye. okay nta Nta kibazo mwana afite. ukunda umutipe ufite six pack cyangwa ufite inda ntabwo nta kibazo no, actually, but uramutse ushatse umugabo ukamushaka afite amafaranga rero no nyuma akaza gukena wamwanga cyangwa mwakomezanya mu Rwanda igana ubuzima okay good I'm done okay Next. hi Sonia okay Sonia wifuza umugabo umeze gute how old are you
20. Oh, wifuza umugabo umeze gutya. umugabo wabuza ibitekerezo Okay, good. Mbwira impamvu ugiye gupopinga. Impamvu ugiye gupopinga uno ansubije mu magambo makeya ariko afite meaning very strong. I'm very sorry. Bro, warasaze man. Yes, Guy. Jesus. Sorry. Urya imboga neza. Rango urya neza imboga kugira amaso yawe arebe ejo hazaza. Do you eat burgers? Yeah. Really? Yeah, of course. Okay. Ndagira ngo mbwire. Nako fata queen. Fata queen wawe. Muze hano. Guys, mbamira amashyi. Yes. Yes. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo buri gakoko gafite akakarya cyangwa akakwicana. Nukuri nagira ngo mbashimire muri aka kanya uko muri babiri ntabwo ari urugendo rutoroshye guhitamo muri aba bakobwa beza kandi benshi reka turebe hirya gutya. That's you there. Now ndagira ngo dushimire this queen and Mr. King and Queen. Imana ishimwe ko mubonye ntakizanye. Queen, you know. Queen, umusore ntabwo yamenye Baron nawe ntabwo yamenye. Why did you make it? Mubiri hanga mubona. Rurakaramba rurakaramba. Mwizina rya Yesu. Yes. Kumva izina ry'Imana y'umuntu birisenge aya masaha. Amukomeje akaba serious bwakomezanya. Pani munsi byo guhitamo out of camera abanyarwanda batareba. Ejo nibagura namwe kumugiye ka Rwanda. That's good. Ndagira ngo rero mu bigeno mujyane gende mukomezanye kandi Imana ibijyemo umubwire ikintu cyane mu muhereze n'itariki muzahura mu gihe tubahuza muri episode ya nyuma mumaze gukundana mukajya kuri date ya nyayo tuzabahuza tubatware kuri date and then ibintu bihiraho ngo turi ku mazi hada ku mucanga. Thank you. Amen. Amen. Thank you so much. Ibyishimo birihe? Ibyishimo birihe? Mujye hano hejuru. Ibyishimo birihe? Thank you so much, ladies and gentlemen. That is the Ooh la la, Santa Maria. Espirianto Santa Maria. Yes, sir. Africa, what's up, yo? Rwanda, stand up. It is the #1 show in the country so far, straight up 2024. The show ya mbere mwaka 2024. Kuko u Rwanda rukwijiza, u Rwanda rufite abari beza, u Rwanda rufite abasore beza n'abagabo beza, ndetse n'abagore beza. Uyu munsi rero turacyakomeje tugiye ku mukobwa wa gatatu turebere hamwe ese abakobwa bari hano. Abasigaye kumwe babiri batatu bane batanu batandatu barabona match sabo cyane nazo babona wibuka yuko abakobwa babiri sofa bamaze kubajyana ntabwo bajyanye itera ariko bari mu rukundo. Yes sir. So go subscribe kuri YouTube channel yacu then ujye dukurikira kuri Instagram page yanje Ndetse now your host right now. It is what it is. Africa stand up, Rwanda stand up, East Africa stand up. Let's go, let's get it. Ladies, are we ready for the show, baby? Yeah. Are you ready for the show, baby? Yeah. Are you ready for the show, baby? Yeah. Arabas. Tumehereza vibe twakira umusore wa gatatu. Uyu musore noneho nawe ni umusore ufite ibigango, ni umusore mwiza cyane, umusore wambara neza, ni umusore ufite business zitandukanye, ni umusore nawe mubona mukavuga ngo oh my god. Somebody say amen. Dore umusore wa gatatu. Let's go. Give it up for the man. Ubona ko ari umusore utuje. Aha. Komeza uze. Ubona ko ari umusore utuje. Umusore ubona ufite umusore ufite ibyanwa. The guy who has byanwas is coming in. Yo, my brother. Nizere no problem. Amakuru yawe. Yegeze mikoro uvuge cyane. Abagore babona bari hano abakobwa bose n'abagore bamujye gifite Baron burabemerewe n'aba bagukuza. Witwa Poste umusore cyangwa aha umusore mekingari. Makumyabiri.
Oh yeah. You can't be serious. Miss in Nigeria, so much much. Why did you go the balloon fast? It's so young. He's so young. Yeah. Ntabwo yabonye yanga. Yabonye yanga. Are you serious? Like, Yeah. Urashaka- I'm serious. urashaka umusore umeze gute? Mukuru. Icyo amenye balloon. Ndamubona. Icyo amenye balloon. Ndamubyaye. Icyo amenye balloon. Icyo amenye balloon. Cyane. Icyo amenye balloon. Ubundi ukora iki mu buzima busanzwe? Busanzwe Yegereza mikoro gutya. ya Ah, mu buzima busanzwe ni business man ukora iki? ndacuruza Vuga ibyo ucuruza byamamaza urabyemera. dukora imirimo za ari iremera ya Batuza company bayita gute? dorame Dorano Pizza. Wow. Ni yawe? Ni umuryango. Wow, that's amazing. Ukora nk'iki? That's good. Aha. Uribana cyangwa uba muri famille? bo muri famille ntabwo ni bana So uraho ngaho urabutari. aho ya ndari kubera ko okay sinzi niba nabita kwibana ariko That's good. That's good. Hanyuma wenda abakobwa baturikije amayunzi barimo amakuru batatu batanu ushobora kubegera nawe ukababaza ikibazo muri bo gufiza cyitwaza. So muri abo bose nta reka ati kuri senkani yawe ukajyamo neza. That's my God. That's my God. Now abakobwa uko bari hano buri muntu je n'umuganiriza bari mwenye mubazi impamvu yamenye balloon apart from biriya bindi mubazi ubwo mugabo yifuza ibikorwa baba bafite ni bantu ki umenyana tari bisuzisho. Alright. havuyemo imyaka y'ibindi urabona ndi umuhungu umvaga w'ikora kubera Muto cyane. havuyemo imyaka mbaye ndi gukora Okay, next. The microphone bijyane mu hano mikoro. havuyemo by'uko byaje so byaje byo kubyaje yeah Aho kubyaye n'uri. oye uri ishyaka cyane. okay mbiki kintu urabona byavamo Wapi. Ko uri mugufi ndagusumba Really? Okay. Indamutse cyane. Oh. You go next. Ahura munenge iki? Uyu mukobwa se wamwemera? Uyu? Eh. Ntabwo namwemera. Ngira impamvu utamwemera. Ngira impamvu utamwemera. Kuntavaho. Impamvu namwemera? Ayo uri gutera kwikora kure. Iyi mpamvu yari tuyivuga direct. Aseka turebe. Urabona no gushakisha. Okay, wisaba munezi. Uyu? Yarakuze cyane. Uyu? Nguyu we wamwemera cyangwa ntiwamwemera? Dukwiye ko yamenye balloon. Wamwemera cyangwa ntiwamwemera? Namwemera. Wamwemera. Kubera iki? Mwiza, ateye neza. Wowe urawiga gute? Urabivuga iki? Wamwemera nicyo cyangwa ntabwo wamwemera? Bwogoshe se? Bwanwa bwinshi bwogoshe. Bwana burabwogosha buterwa na sezo. uri n'ingofero iteye. Nimba byakunda. Kandi bamaze kumenya. Kuri amazi na uri n'ingofero. Shaka muri ingofero. Wow. So, kimwe n'ingofero. Ingofero ayikuyemo uvuga kuri show y'ingofero. Umusatsi ndashaka kureba afite uruhara.
Okay. All right. Next. Uyu ni ukubyaye. biri mama Uracyabyibuka? ndabyibuka ko ari mama Ngaho muganisha. mama wanjye rero ndabona shakira neza kabisa Merci beaucoup. meze neza nakumye Nta kibazo. ubuzima bwose bitavamo icya mbere wabwiye yuko urakoze cyane ikindi cya kabiri ntabwo ushobora kuba ntabwo ngira nyibwira neza Mubaza nyine. Ushobora kumenya niyo mpamvu mpagaze hano. byaterwa n'ibintu ukunda iki n'iki ndashobora Show, pull up to vibing. Ntabwo numva icyo ushatse kuvuga. Nsobanurira icyo ushatse kuvuga. nyine nko kugenda ahantu ukunda enjoy. Yeah, I enjoy life. I enjoy my life, of course. Yeah, I enjoy my life. Yeah. Ngenda kubyina se Kubyina iki? kubyina ni dance Nkunda kureba ababyina. ariko ntabwo ukunda Oya. Let's go next. wowe kijyanye n'ubuzima bwawe buri aho ngaho bisanzwe ko ubuzima bwawe ndetse buramo cyangwa se n'ibyo byose ubuzima bwanjye ntaramo ni ugushaka amafaranga ndacuruza noneho ubundi ubuzima bwa kabiri bw'imyanzuro ntabwo nkubwira ibintu kuko nyine mu gihe nyine ndashishikajwe no gushaka amafaranga ndateza imbere hari ikindi Okay. Koga mugenzi iki? Bamunenga iki cyangwa bamushima iki? uyu mukobwa ni mwiza ahantu hose ntabwo ubaza gato ko nabonye uyu mukobwa mwiza iyi ni isi n'umusore nyine ari nziza ishobora kivugiye karaba wakivugiye karaba biri kumwe nanjye nyine cyane n'iki wakora kugira ngo mbashe nakora ngiye kugira mbashe kumutsinda bitewe n'ibyo ukunda n'ibyo uvuyeho kuvuga ko wantsindira already nakwanze oh yeah okay byo ngibyo nabyemera wavuze ko havuyeho imyaka ufite ukeneye n'izindi lifestyle z'umuntu I think ntabwo biri necessary kumenya character zanjye ko ntabwo twamachinga Right. My brother. Nkurikire. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda. Bereka gucira umugani. Abakobwa bose ababonye nagushimire cyane. Utashoboye kubona match yawe uyu munsi. Utawe ubwite aho nyinshi. Right? Wish you the best. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo amazi akubwiye ngo ntunkarabe ngo yabwira ngo nanjye ntacyo. Ntabyo nari. One love, my guy. Thank you so much. Nichi wapira wakubali. Jambo ryawe rimwe kuri abana. Atichi manenge. Myaka yawe urayisize. I wish you the best. Asisa. Ikatuweza mashi spirayo.
uri umusore imyaka ingahe? 20. 20. Why did he pop the balloon fast? He's so young. He's so young. Yeah. Ndamuruta. Kuki wamenye balloon? Ndamubyaye. Kuki wamenye balloon? Naye ndamuruta pe. Kuki wamenye balloon? Ndamuruta. Kuki wamenye balloon? Ndamuruta. Havuyeho kuvuga ko watsindira. Already nakwanze. Oh yeah, okay. Yeah. Byo ngibyo nabyemeye. ntago ubwiza afite buhagije ku buryo namukunda. Sorry for that. Okay. Even nuko yambaye. Urabyumva ufite bo. Amutse turitse. Uremeye kumupopinga baby. Oya nyine kuko wenda atakunze bwiza n'abamfite. Muhije. Mugirire impuhwe baby. Nanjye nago nkunda abahungu b'inzobe, abahungu bakaraza imisatsi. Okay. Icyambere arega bura mu rukundo barafuha, ariko nanone gufuha cyane si byiza. Cyumvikana nuko afuha cyane. Icyo ngicyo cyo bisobanuye ko ushobora kuzabura umugabo, so stop fuhing. It's not good. Yeah, gusa ahandi ho hose ni fureshi ariko none hari ukuntu byabishyemo gake mu kuntu uwo